so se kwaso e dey na do ba ha a me fa fom nananum hwe oba ma nananum wo fom beti ya yegu so te Sam asim fa fom ade nananum se dey na do be pie ha nana dedi kan mo tena si DL News. Yamamo akwaba afi tumlike ne share wo Facebook no so eye DLFM 106.9 kasi abon ho videos ahodo ne mfoni nyina nam so a ubenya bi ewo so no watumi ahwe ede amayen wadwenkyere no so mra se bagine nyina kenkan ewo Facebook no so ede amam yen sha kasi abon asa ne ye sha se ede afiri awahusemmum ne yenkopie mo ewo kumase asante matanum na nkrabato dia kasi abopo no so ekire mu sem okopie mo kumase asante matanum ani pamienu anopa yata kana na wanom etimi ahwere mo nkwa ewo mra nkwanhia si ewo ye opoku transport eye intersection ne so ewo tech ofolukrom stretch ne so ekokumasi asante matanum kwantepo no so na nka no ekire mu sei nkwanhia isi ye ewo no payata ewo mra no nan abapa ho sema eye aduasa pepepe ena brandai ena nkwanhia esi ye ewo asante matanum na enkare kire mu sei nipa bo maden na ne hu de esi ye nyina kire mu sei o hyenkene na no o twitese ne eye transit ebi oho ene sesa kai edwane papa o kire mu sei o twika na America tenta wodenti wantimi anti break na bon ho maden ede kokohwe eye uton bus o e bus ma mekase no enkwanhye yetimese nipa makoma mienu kana na wade mu nyina etimi nam so etimi ahwere wade monkwa nipa wo maden ede na ne hu bie no ekire mu sei tra driver America na woteni asem kuma ne senti efumuso esi ye nyina efri na fri se babia na wonam no na yade ya kavu bi wo ho no munti na ese nkoto no bo ase no ahwe se ka bi mpo efri na nimu mananso ena America tente odinti no wantimi ankonto na nanso mankwanhye wei etimi esi ye na nipa hu bie no asan ka se ekire mu sei na traffic light na wo intersection ho no mo no nso na nya adwuma ni senti driver de du ho no mo no wa hunu se wonyina anase won kwana na odi America tente a one more break e meka meka se no nkwanhye we yatimi asi a edipo makoma no ni de wonu mu nyina da e biara entimi ankasa kram na meka se no enkare kire mi sem odum jadwuma kwa omade akopiem a post fo nso abomoden etimi aboya nipa de hyem so wapira no abomoden etimi fo wono mo de kopiem a yare sabe nipa so awu no akopiem mu kra bia na abomoden akra wonom ne nkonkwati ne ahodo otwagwe man kwahia no esi anopai e wo ofolukrom no ebi DLFM 106.9. It's DLFM 106.9. Dede ya woti ye aya nkwanhia esi hamachin awo kumase ofolukrom anope yada ene yade mu nchema sumi na sikapa Kwadwo atiti o enda dan kwansiesi oboase awo kumase highway ne so hamachin we nso ebiesi endo ase ne so hamachin saa ena no pe ya ebiesi bio na hasa ne car no chese anim ni na front side ni na moamoa na
na chese na anu edin ye papa na unnim se edu ahomache na ya na drivers for na ye nda no mantimi anda ama na so mo se ye den yo mrika mutu na ye fa na moko se Ghana for na ma Facebook no so de e kan no mu hu bra Facebook no so DLFM 106.9 bra be bi why enkwanhye asia no pe no ene anyan enti o e basa no nani mu nyina yesi no ewurade nyame a adwonko ye enti o manya bota ye betume duru ho a nipa sori anopa okwa adwuma nka bi nhemu na obi mfum so nti traffic light na won potem on mo no so intersection no so na tirem sa ne so asai enti anya adwuma enti ka ne duru ho no ma obi apese otwam enie I was so munyanto was America wutu no ye dan ya obeba kodu aye hwan asade se wo hwe no hunu se traffic light na ye adwuma National Road Safety Authority for mo pese mo kire yesen anopai obi nka hwenhye mu na trot driver mrikantente wadu kevu so nyabo trekeke gidi me pentema kwa ba tim nimpa mienu kana na se de bus na ye no empempo ne ye bose ma obi mpo hwere ne nkwa bi ofisa se de bus na ni matete aye ne de eden bus kakra kawe pa na hwese ne anima ya na hwe ne odi bebo mu na chese asemo oh we awreho ama me siafem pa no pa we die me siafem Ghana da pain no man ye beduru bo hye ho da bia dan nam kwanhia so hwere ni pa kroma aka ho asem aka kan be da be so bia no dan kwanhia ne foforo sense bio Sikapa me nkwa ayi apiemantam rasisi awai ye to aka sebo se nkopie mom ewa apiemantam ne yakwa apiemantam a na apiemantam suafo ela reta akosua Agyei awate na akosua Agyei awate den smart dwa echirim se ne ena yeto council of state abato no na hu behia pa se Ghana man panin John Dramani Bahama ne nsa beka nipa omudi mu a metumi aboa na mamoi eniama atumi akon kan ye pa na atumi aboa na we setting Ghana agenda no eniama atumi akon kan ye pa edi ama oman wakasa echirem se oman Ghana ye hia se mamoi betumi akon kan atemamufo no ye ho atumi atayen wakasa echirem se yankopon ya atom ema mratumi ama no ho kwa mekese no Ghana man panin John Dramani Bahama atumi abode den so onkwankwa ye apiemantam suafo no hwese na betumi akon kan edi ama ade hia omo apiemantam titiriu na o magana nyina nso men yetimi akoya nem ewo mpuntu mu tuagaza tirem sem ne fam de obetimi ayaboa ema mpuntu atimi akoso apiemantam titiriu na o magana mu no obeja na timi so amane ama etimi akonka de boman ekosia Agyei aya agwate akase tirem sem yekase de abade abato na de ne mpa bonya na se yankopon ya adom na Ghana fo abato we mu bedi mu konem no omutuma modern fa no kra ne pepaye emmo omampani echidom na ne ama entimi enkonkan emfa emayen na yakase wakasa tirem sem Omaga na mampeni no sene betumi akoye dia ni nyina ne sem obetumi nya empenifo mode atunufo achachire ne kwan faso na bom Omaga na resetting agenda no ene betumi akon kan ede wamban wakasa chire mi sem abato akoso apiemantam titiro Omaga na nyina no electoral commission na so na ye krado bomade adwuma abadwuma pamaga na fo kasa wia etimi atam den obehema ba no pepe ye edin abomade ede ahim na afenso abato re mo nso asomje betumi de hene mabato na we na asomje mapa etuma de Omaga nam ojemre ene yensem twene kwenti kofi otwetwe komo apiemantam so do som ye no emu nchire mo no enie. Election is in fulfillment of the constitutional requirements set out in the Article 89(2) of the 1992 Constitution, which provides for the election of regional representatives to the Council of State to serve for a 4-term years. Ladies and gentlemen, through this process, we ensure that every region is fairly represented and that we continue to strengthen our democratic institutions. Beyond being a constitutional requirement, this election is also a testament of our commitment to deepening democratic governance in our beloved country. It is therefore incumbent upon all of us here to conduct ourselves with the greatest dignity. Perhaps I have to stress that at the end of the day, only one person will emerge as the winner to represent Eastern region. I want to assure you that the Electoral Commission is ready and that the election will be conducted in a manner
that is so fair, transparent, and peaceful. Our collective commitment to these values and our resolve to play by the rules of the election will give meaning to the fact that every vote counts and that the outcome will truly reflect the will of the people. Ladies and gentlemen, the president has already indicated that we are resetting Ghana. Therefore, he needs a strong council of state to give him good counsel and direction in all spheres of governance. Any awoti ye aya piema temo swafo ne den Adwoa nabo reta Akosia Agyei awate ono ne yensem training konti kofi awotwetwe komo piema temo no emu nkyeremu ene yade aso ne nko piema em ewo fra maten me kyerebo tawage ne yenko eye wisdom sado amadanche ne nko bisa no yenya ne te se ukwo piema vota region abato no wone mato awie yenko ne kyene nko den komo wisdom bra pende mahao Nejoso. Nempom ti say. Nyamia do bibia boko. Na voter region abato no mato awie. Bibia benewie. All right, fanchire mo no so me yetiefo semaka krantem. Yo, boss kane anopana me ne edi nkomo anase me ni morning show host no. Ye bon komo efa media kan say council of stage abato abebaso no. Ye nyanyenche se ne bebaso nti ye twanamoko center na bibia betu aba no ye koho ye ko na bibia ehia se kama nipa baku 36 ene betu aba nipa ye kan se sa 36 na eno ano no eduesensia yo ye betia ye ko ye ne na ma mi sa nipa send gina ye nipa 13 ene gina nipa 13 gina se sia mekasa na ba na yato awie why no din ko ni me na me yata mo nti okay Gabriel Atobra edin min tambo ni ba ni dia kasa di Gabriel ana dodo afa no tanko Miss Tanko one din ko nim e wo voter region onya aba bebre pa onya say onya nipa 24 ono no ni nyaye nipa ekoto aba nyina ye say nipa 36 na tuo no nko anya mu 24 enti because on electoral commission na declare so ye winner e wo voter region on ye winning e wo voter region. All right, Adwoa meda wase pa nti koso de akiri be si be sa ba nchen mate ya da wase bebri yensem training wisdom Adwoa meda e na ode nkrem nkyira wodo nyina be so me ye say ukopie mu wo eye voter region open pan den e de Gabriel Atobra dodo afa ne setanko no na de nkunim e wo council of state abatonum yanko ya ne nto akasebo no so Yentu akasebo ne so na dum jekuo na bo momode akodum eja eto ya fine print warehouse and waterma industrial area no na warehouse you know krabi almost store paper rolls omude books ene cement bags omuchirema eja ni tomu area kete na chese wo se na kodum jekuo no etimi bem na so nyakopada mo mutimi ebe mu achese eja ne shase around 413 no na chese omu yo mu hwenye ye honom na ya tema metro fire station etimi ba honom around 425 for mutumbedum ejano edema wom ebo ya 557 na cheso batimi edum jano ede amom kra bibia akoso ye ede amawom no muchema ya 6 fire pumps and etimi buy ebeboa wom ebi frɛ ye thermometro new town industrial area ashaiman motorway anytime oil refining no ana mutimi buy ebeboa wom a obi asuso mu sane ebe ye jano entimi entre enko warehouse bembe wom no omutumi dumeja no ma bibia etimi koboko no muchema sisi ameka side de nya de obi a epra ya na apo se obi etimi hwiri ni bibia na kan wosen ko hwiri no mo kire se yade a eyedum jakuo no daso ho honum ehwe se ejano entimi ento ho biom sanso no mu ye hwehwemu ede afa ne enti a nam so a eye ejano etimi to ye fine print warehouse and waterma industrial area no no mo bomb paye sanso sire obi biara se omo yo mu businesses e we yetema industrial area no mo bomb dia se e fire safety measures no o metimi edi so sane ebe ya dachi bi no eja entimi nto omo business ni mu nti we ne nsem a esi we ye fine print warehouse no wo e yetema yentu akase ebo so na se ndura tema nso dewura ye boy ni nyina chi no eja to ho warehouse warehouse omo keep here paper rolls no the books no na che say dum go na ndu ho dia grow ye ni so pa grow wo Ghana fo ani so no e do so papa adenti ene jabeto a
eye warehouse eye market adan dey na ekoso office na jatem how Ghana no say oh say Ghana ye koye ni mo se ye sai agbo ye ni so se to aba wi asabe sanse hunu na nipa ne bidie no atete pa mo se ne sa de man ni sika ya mo se o man ni ma ye de ye to aba wi a warehouse na jatem office bi na jatem market na jatem e de na yenya Ghana edibo hye ye beduru ho kofi ye nko ya nim do Ghana fo ne ye di a kire ebenya kompo pa visa de yakoso na atete ye nto akase bon so ne ye nko pie mam owo soafo Ghana man peni abone den so nko he o Ghana ya tena ye eya fenso eya befo nyansa pe mechire science and biotechnology Ibrahim Mutala Mohammed edin sem de tudwa echirem sem o Ghana ya tim sese ne ya tena ye de ye huna man ne papa ye galamse ajo Ghana tena na boso a enema entimi nko so kra ne senti obone homa den de japagwa kwama boa ama na abofo no mbedi dwuma na so ye no etimi aso no mama Ghana ye na tena ye niam etimi akonkan ye pa etimi dia moman o decide to dwa emna kopie mom ewa Environmental Protection Agency EPA ena minister egaze na ochire mi sem wo hwe mama Ghana ye tim sese na eniam nkonkan pamfa mama titiri nipa bia ya sobrache ye na tena ye no ye degura atopre se ye se na ne ye se no ene akuafo ho akire wom montene so bola ne nwura jo manya boso no o kire ma dabi ha twendo ne senti yentime ntrase na o manye ni ho abrosa ne senti no ekwe we fa so betimi ya bona fam de obeye na adwumafo nyina kwa wontoma de asi ani se boa ba kuma de no no mo so ha we ya no mo de yatimi afa so Ghana yatimi akoya nim titru efa ya tra ya hom o de adesra e de ato na so ye no mu akanifo nyina nim sem wo mammaden efa hyepango akwam no mo tan na chi no mo na adwumade wa bedi se ne osofo baba adwumaden ahwa Ghana ya tana ne matimi konkan emfa mbomban osofo aka se kirem sem o wani sum se o expertise nipa mabane yakwada de mu a wonu mu onim de nyansa pa ye kasa edefa eye abode mu nyansa pa titru efa ya tana betimi akonkan pa mane matimi akoyi senti o mu nyina ntana chi no mmoa na atana yahodo ase o Ghana titru ni galamse no asientimi tu no Ghana efa ntuma panfan titru efa eye na tana hojinsam anase o Germany ensem training Sammy opoku twem komane se mu nkiremu no enie the president or appointing a minister for environment, science and technology, you know, appointing a sister for DLFM, the acting director, me first, call to duty, by a human number engagement with the Ministry of Environment staff, directors, chief director, and directors. Now from there, I moved to EPA to engage them. In line with the policy direction and the vision of His Excellency the President. Now, Galamsey, any environmental other dangerous president or describing the environmental terrorist, a collective responsibility. Now, my family, I consider all of them as a family. I did and also His Excellency the President and his vision towards sustaining the environment and also fighting Galamsey. Now, I say Galamsey in isolation. A multifaceted program. Ministry of Environment, Science and Technology, and agencies including EPA, Ministry of Lands, Ministry of Interior, Ministry of Defense, Ministry of Chieftaincy, local government. This is together because it's a collaborated team. But I am very confident that we'll be able to surmount the challenge. Enuachi ena Ibrahim Mutala Mohammed ekasa no chirem sem. Botadi trese o mani so no eye fanfan hunu moye. Ena fi senkuntebo mepa ebetumi de hene ewa soya ohwe oman Ghana yen atena ye eso wakase kirem sem dwumadi obabedi so osofo ko he oman Ghana ye atena ye so no omba moden emfa ne timi entete na dwuma yefo obo no homoden amwa munyina kwanya aboa ka bomba akopɛ etimi esmo oman Ghana ma ye atena ye ne nyina tete apansa mo no onom etimi apanipuma sibre wakase kirem sem Ghana fo nyina nta wore mo echo no homode agya ne tumi so atimi abo oman Ghana ye atena ye hodo ese no ni nyina da ase etimi atum minister asaka se kirem sem obedi dwuma yi de ni nyina ne se ni mahudo biara eko ete ya che ne de nyame yakopɔ ya dom no fa fie no ta wore mo echo won kwantenten de ase de tie bia Galamsey ya ajo oman Ghana asase aboso ese ni nyina da se betu bola hodo ajo oman Ghana mensina hodo aboso ne wonam ka bopore mantem ba bia wontumi twam ni nyina da no bono homaden de ne mapagwa kwam ahwese ni nyina ebetu aframa oman Ghana so yatumi enyanya hoto
The challenges Galamsey we have is that it's not that we don't have the necessary policies to combat them, but we all do know some of the things that are happening. I'm not here to give timelines. I'm here to say that if we all work together and as brothers and sisters, we certainly will achieve the purpose for which we each was appointed. And I have no doubt in mind that that is what we intend to do. So I'm here to work with you, and I think that we are a big family. What is expected of all of us is mutual respect and the respect for structures. The EPA boss is the EPA boss. You can be here a million years before her. She is the boss, and everybody must work in line with her directives. And the directives are not hers; they are the directives of the appointing authority. In this case, His Excellency the President. I am there. He had been a senior brother of mine, and I made a joke when I requested for the contact of the chief director when my appointment was announced. When I entered the name, what came was Director for Budget, Ministry of Finance. And I said, oh, he's been my big brother. We've known each other for long. Wonderful person. And I think that we need to work together. We need to respect structures. Any awoti ye ayo swafo Ghana man penny John Dramani Mahama abode den so onko he na tena ye eye oboade mu anase oboade mu nyansape mechire science and even so abefo kwan do e faso edi adwuma technology eso any innovation ne den ede Ibrahim Mutala Mohammed na mane boy ye nsem kire ni Sammy Opoku ene de ebreye Yantua Kasiabone so na Erabna Obiyan no na ekogina Sammy Adwoa edema NDC amanyoko no ewa Ablekumanov edin sama betuja se ade obebo no homodia edi akunya no esan so nimpefe se ya afimpiemienu ne adonu nan abato ya yetu ye no ana edi nkunim ewo hono ma chese ade a isifo ene ye MPP amanyoko no ekabo mu a pin sheet ni krampo no omoye omadwen so mbeda ne dan ne sane ebe ya bibia betimi akoso ye edi ama MPP amanyoko Nemo ndi onim pase ono na edi nkunim ewo saa impesiane so ewa abra ye NDC chitaifo eye oyekre ewo ye ojefo obosomi ne de toso nkro ewa afimpimienu ne aduonu numnimu ana omo kire se oyekre ye omo ye esanse eye parliamentary results na cheye papa ewa se isi eba mountain no be declare edemawom nti abra omu na akohye mu wo ye forecourt ewo ye kwahyeman ahimfie ono omo kire se debi eye electoral process na cheye papa no mu nim se eyo opepo obosom ne de toso dun so afimpimienu ne aduonu numnum ewa abra ye collation process no ekoso no eye timemfo be ye aduanan eko honom koye basabasa ye kosese o manager pade sanso na mo pamo eye mpanifo ni so mo free ho to mo nim se no nam so na o man timi declare ye results na emom baby a ye do di a che nse wo se yi siba month no be declare edema wom na declare no be declare no so mo hwa nim se ye Erabna Obiyoko jina Sammy Adwoa na edi man di samanyoko no ono ana ebedi nkunim ewo honom ewo abro mo ye kire no omodim sense etuja na woye din na wuja eno chese woye ka wo na se oba we see you are red fighter and Erabna di the one the soonest the electoral commission re-election because America yes we have for 8 consecutive times nobody figures yes you come friend you bedu ho nobody MPP for it's la ho abuba about what ye ni say enya krono enya enya se bu be se bu chinchi ya sa ejisia sa enya ye college constituency secretary say 2 of them 106.9 grassroots and now the people drama Ghana atitia pensama we ye chuma wuto ade bra ya no we have echama chuma and tamechi because we need some ni munana make amase ya misha ene ya wuti ye eye Erabna Obiyan no ko gina Sammy Adwoa edema NDC amanyoko no ewa Ablekumanov ana oche mu se akonya ne de ye ono ane de anti isi mumra monten na mumbe declare se ono ane wedding kunim ewo mpesuane so we ne gina ye ho adan ye ho akwaje na aboafo nkrato ye baka sebodi aka chire no ye betine nyina efri wono de asomo yes ya moment wa
Makwentu ohunsam eye medadwen nanso meyansam tronenti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie mamini ntrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa ama wo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Yamamu akwaba Afrika sebonde aka chire no yente efenfiri wadmo fanso mwen. Yemfa ya ni mfenchire mwe awa wawi na nanu matren kundwa. Eno no ewa Western North eye matam no emum. Na wanom akasa etimi aya mamra ni amane etwa odwanfita otwadua chire mu se. Wanom ankasa ma se bedwane ne den ede honorable Oscar Ofolela bi. Na nanu matren kundwa chire mu so hero wanfa ne nan emfensi enchi enne mpotem no mafiri se free neko. Osi asase so na nanu abosomfo mo mpotem honom. Se ne so mo ya homa se mu yensuo. Monfa ne nyekale wele kalomo monfa ne twamanum na monwera mo husisi mu sofise nansempo ekom abagana yepam na nana matren konwa chire mu se onabo Oscar for labi oni yamase bedwane ede ma adehia wonom wo enchi awowi ne mpatamu no omo chire mu se omu nipa bako kra evize nansemu onwa kwaza tenase akwatifide mantem akofa gana adehia so mbetufu magudie emmese na nana mansanse omajato oni senti na nam kakan ya wakotwa nto dato na nam so na avizo de atenie etata na nam na nam agaze chire mi se muntumi nso sabe sana na motuo no so nti oba maden akọ benkrom atwadwan fita otuadua chire mi se onabo Oscar Folela bie abosomfo no du na asase we so munkun no mfonye kalomo omon wi na mo ntisi so mo so firi se wono uye obi a wummu na nanom kram ne ma mo maden ehia mo no eye ohene odi wo manim eye o mapahene na opon panyina otoso miensa ogase na o chire mi se Omo madia egu apaye na odwan ya omatwai Oscar Folela bi asase ni sensusu biew se wonnim na wusia wonwi asase no so a Yankopon gina nchemba bi kura na abosomfo no omomfo mpa omanum efrize de waye no eye ne mahusam kram wanemu kire mi se MP atwa nto de ato amoso ebio galamsi ahodo ekoso ewa wonwi asase no so MP na hyase wanemu ka ompese obetie ntina na muntumi ntina se masabe asefo amfo na wo MP no wonfa wo peso nya de openti no asase ne wusisu a embosomfo no ntumi ku mfiri asase no so kram na na magaze ade ade srade atogana mampeni John Dramani Mahama ni mu se wanom entan endi Simon Yuko no ana wanom entan gana mampeni so mu pempunto na mu sempunto baba de a onfanfa eye Western North regional minister no so anase MC bebo ni di no mfampunto mfanfa no so ntisa pastor Oscar Folela bi de omu hia na asase no se ne anase chena ayefo no jemre ade nsem sei ade tuja si asase ne so a busum bia so ya bo oye duo oye nsuo oye homakura omo ina nche no na mo mane hu se panyin na wo efie no ebia na wo wirim so no wo panyin wo ni ko na ya die omuya osi asase ne so na nanom abosomfo anyina ene ni MP Oscar Folela bi na nanom nyina Rosa asase no abosomfo honhom bia wo brosa no na den ya man ye we adi to Folela bi so si asase ne so ye ne no eni amamu bia ebu kopim tama ye benya ya sumdwi na no so anya na sumdwi. It's DLFM 106.9. Sikapa de hono no kasa na wote kakra de baba ni na kire se wie se de ya tena ho sa anti no enti Oscar Folela bi mesra so won kran ya tena he ya enti sa ko pachew nene nanom nkasa because apaya we o mayiye no me de me jemu hyehye me ma o so mo say abosom ne mfa ne nyakale wele ntwa o manum
So me mwana. Oh, abosomfo so de ba say ya, o de obadwe say oh, e kom kra de won. O de part 2 9 si wo keke. E kom de won kra. Na wo de besie. Na mapai. E ba ne san so ha adwen o, wo be nden. Yenko Facebook no so we ye free piaga nje na we tell me say Mahama. Where is my kokon keten ne dia wen yo ya tisi ne o de baba wa nya abotre boko. And was actually me say always sad news. Oh my god. There's a Ghana de bia ra ko say mpani na hye trimu ma. There's a bra sika asantoa. Was them say hey God have mercy on us. Oh Ghana yenie. Kofi Parliament no say always we wait until something happen before we take action. Oh my Ghana. The best news station DL is loud and clear inside Agwena Bobikuma Kofi Parliament sine ya dase ya chao ye pam. When so every year which ada when say good afternoon to you Pentecost Elder Takwadi Kwadwo de Sikapa Nhyiraba Kwadwo Sammy Adwoa Agyei Sikapa which say kase bono your fresh loud and clear inside a year DJ Ghana man fidie ni so great station DLFM next which say kase bono mo de pass na yanso ya dase aye obo Raman no tim say Debia da mihuyancha na ka kire mihuyanka na ka kire sa na Ghana fo ye tie se suban we ye nya na mo ye da se Baba Mahama Obuase no kire mi say Obuase is in crisis the only fire service tender and Obuase local prisons old command car all broken down you ya da se greeting to aye odene ho Kofi apienin enin ya da se pa Hama aye dem no kire mi say problem you ya da se problem there hane ha debia sa na tie Ghana de nipantu ne hofo sa na be yesa we Ghana ne agina we sina kase bone abunu se ni kom se pon na se be sore so no ma kofitela boa me ne yemfa oda kese emfa ma madam fei ne din de Samuel Otum ono na ye chief executive officer edema eye ambitious electricals entiene happy birthday enko emfa ma Samuel Otum chief executive officer edema ambitious electricals ene ye wa wodende yankopon omo anom peja opa no manwadu so ade hu nyina no emrem afiwei adepa mo bi mo tumi bi tata wa yankopon pa no sum no man koduru bo hye ntiwei happy birthday enko enfama Samuel Odum we chief executive officer edema eye ambitious electricals we everyone kasa wa down for bakwa ne dindi yima Mike anase MC kasede ono no se emfa awoda kese we no emfa ema we gina we sina kase bo no ye de esi kase bo semufo eye mace mebe entwe ne se mo ed ema ko fite de ko pie mu e wo Facebook no so eye ye ne kase ye nia ba better asare boy kase bo dem enani me na be suma wie no e gina meje so eye takwade ko dwokrom to be de chikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa yes also na Adwoa Sikapa na so ne mpamfo ene kwa me fuma abante ene secretary so betena se na de adwumadie no enya sem kuma mum nyina mu ene tia adehye up next eye radio mu nyina ya santoa Give us P capsules.